بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء بنات طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بكم وسهلا مع أولى ثانوي فرنساوي ترم أول الوحدة الأولى درس الثاني 2025. إيميلات وموضوعات. الموضوعات écrit de 15 à 20 mots، اكتب من 15 ل 20 كلمة dans ce sujet في هذا الموضوع. utilise les éléments donnés، استخدم العناصر المعطاة. présente ton copain، قدم صديقك. âge عمر، وaimer يحب. Mon copain s'appelle Ali. Mon copain s'appelle Ali. Et la saison. Il aime le rouge. Il aime le français. Il adore le tennis. Il habite à Tanta. يبقى أنا جايب لي كلمة âge وكلمة aimer. Mon copain s'appelle Ali. Il a 6 ans. يبقى هنا الâge. Il aime le rouge. أدي جبت الverbe aimer. Il aime le français. Il adore le tennis. Il habite à Tanta. Écris des 15 à 20 mots dans ce sujet. Utilise les éléments donnés. Présente ta camarade مؤنث هنا يا باشا. يبقى ما camarade de classe s'appelle Mona. Il a 6 ans. Il aime le rouge. تحب الأحمر. Il aime le français. تحب اللغة الفرنسية. Il adore le tennis. تعشق التنس. Il habite à Tanta. Il habite à Tanta. Ma camarade de classe s'appelle Mona. Il a 16 ans. Il aime le rouge. Il aime le français. Il adore le tennis. Il habite à Tanta. Écris des 15 à 20 mots dans ces sujets. Utilise les éléments donnés. Présente 5 personnes. 5 أشخاص. Amis du lycée. Présenter. J'ai présenté mes copains. قدم أصحابي. Ali est un copain de classe. صديق في الفصل. Ala est un voisin de quartier. جارتنا في الحي. Amir est un copain de tennis. زميلنا في التنس. عمرو est un copain du lycée. زميلنا في المدرسة. عمار est un ami du lycée. هو بريزونت بيقول لك بريزونت 5 بيرسون أو 5 أشخاص. هنا علي وعلاء وأمير وعمرو وعمار. جي بريزونت طبعا ده كتير أصلا ما يجيش في امتحان بالطريقة دي. ده هم أصلا درجتين، يعني هم أقصى حاجة 4 جمل، يعني جملة بنص. جي بريزونت مي كوبان علي est un copain de classe. Ala est un voisin de quartier. Amir est un copain de tennis. Amr est un camarade de lycée. Ammar est un ami de lycée. من فضلك فعل الجرس ليأتيك كل جديد.